Opet napominjem, neznanje ljudi koji projektuju ovakve stvari je nažalost drastično. Nažalost, došli smo do situacije da neko uz dužno poštovanje gradonačelnik odlučuje o ovakvim stvarima, donesen neki prijeki odluka bez puno transparentnosti, a mi zaista znamo da je on jedan od ljudi koji nemaju nikakva osnovna znanja iz oblasti kulture i politike pamćenja. Ja vam kažem, na tim sastancima kad smo bili, čovjek je došao, držao kasnije 20 minuta, držao nama predavanje i tražio blanko potpise univerzitetskim profesorima na njegove takve ideje. Dakle, ja nemam ništa protiv, ali zaista neko od tih savjetnika, ukoliko ima neko osposobljen da se bavi kulturom i politikom pamćenja, kažem, to nije oblast samo za istoričare, to je oblast koja je zaista značajna, bi mu trebao savjetovati da ta inflacija neće donijeti ništa dobro i da oni koji ako im je cilj da ostanu zapamćeni, mogu ostati zapamćeni po toj inflaciji, kao što imamo primjer u savremenom Skoplju koje nije donijelo ništa dobro. Ne može se, nažalost, tu se pokazala velika količina neznanja. Kažem opet, veliki je problem inflacije. Ne mogu se svi spomenici u Banja Luci i parkovi završiti u jednom izbornom ciklusu. Tu treba malo stati, jer odluke koje se donose u ovom periodu imaju dalekosežne posljedice. Dakle, tu je zaista jedan ozbiljan problem i neznanje koje je pokazano na području Banja Luke i ima mogućnosti vremena da se takve stvari isprave. Dakle, tu je zaista potreban jedan ozbiljan odnos, što manje proizvoljnosti, što manje odluka neukih pojedinaca, a što više pitanja struke i nauke za ovakve stvari.